dua agaga perlu upasanga khusus ki iro nabita maka daiman fariha biduhuli ramadan fakada haramul jasadi ila niran nanigi-nigi tau mario marenno nasaba na pulin na ulan ramalang maka yaitu tawe naharangan ipo ng Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakkalina man soma ramadana imanan waqtisaban gufira lahu ma taqaddama min sambi iro tawe ang nariko ang kay mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan maka ya dampengi dosana yang telah lalu jadi situngan nakatelu ulah pak maka day nabita syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati jadi iya ular raja ulan na po Allah Ta'ala iya ulas sa'ban ulan na nabita iya ulan ramalang ulan na umat na nabita agama nana iya kutumak bicara amalan iya ko ular rajai ipigay istighfar toba iya ko ulas sa'ban ipigay masalawa kalau nabita makanya ulan na nabita tuh iya ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus yan itu ampai puasa sampai jam penni sholat tarwih pasti salah lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarwih iya ko sholat tarwih ramalan ini jamah iya naliwangi ramalak dena ni jamah iya ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh nah jadi ya ko sampai jatpan itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Ah, angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa situngan nade iya tarawih 20 sampai jam penimi arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada sholat tarwih maka dami sholatul lail yaitu ampai arwa rakana mega tu tahu nasade angka hadis na nabi teh cocok ni ya roh hadis mak bicara sampai jam penih maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat gitu tapi ia ko tarawih 20 rakaat yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20 Masere 20 Madinah 20 toh Indonesia si garu-garu itu makwir Indonesia jadi tidak usah diperdebatkan ya komeki male ruara karena berarti sholat malam ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat tidak usah diperdebatkan ya, ulama sudah bahas itu kemudian, engkau tuh cek dek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan maka dami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka da 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara iya na waktu yung rimandre iya miko yolo na yero tanya sahara sana mandre tanga beni tapahan itu makanya maka dia nabita akhirkan ismesang akhirkan capak namun roy mandre makanya itu ya tapi aja tasal paham itu ya imsak pinapaka mandre subuh ya imsak pinapaka mandre subuh tapi makalasi kak kaya sa makalasi mandre mo kak jolo tapi dia kangi makan sahur jam 3 itu biasa saya makan jam 4 biasa mandre kak macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca itulah yang saya niatkan sahur napaka man niat mandre subuh ya ronak mandre bama pahamnya? Magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala.
Nomor sidi lolongan palanna nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Nah, peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre gendak balik. Maka kau ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh kokaroma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma. Yo pergi di BC gan rusuk bami. Ya kok macam ni ceningi pegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Iya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa nama rajin sedih maka dawat tua galungangi dawat tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara teman resubuh. Cara tak mantre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay ronandre, tejepu, ita sampai nandre mate kewe talay. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayandre kasarana. Yan na tu nakadapanre nyawam. Supaya dia tu mododo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi ronandrewe, kemudian aja timawi. Cukup yanre. Aja na tuman napasa. Napi baca salawat, napi yemma. Yan na tu nakadapanre ruhmu. Napi alasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah toh, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na tu nakadapanre watak kalim. Aga gunana Pak. Namuyam itu talue tanre ganna to ni. Ang katuto biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakama. Ukui na kunci na mati itu. Ang katuto nasa ya dito siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay berarti nyawana din na panre itu. Namo to sikiri nang kataw pa ang kasikiri na napasa ang kasikiri na ruwe ang kasikiri na rahasia. Kasikiri na rahasia ka sikiri no Muhammad sikiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma dia bahas ya. Pedi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kopure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakandreang. Ala ni pakandreang. Napaki mandre. Kuncinya aja tepak gendak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Den rule bilang, ya kode tu le bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ekoyomangi mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada wa esaelat tu ilalam. Yaku yaitu Pak, namu dua ngeso tadi ini udah na marigaga. Yaku yaitu. Wa si jaji ngetasan. Yaku mampalai tamai napai tate 10 rakoni. Hukum itu mon rukun Cina. Madari gitu makada majisa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letua rewe dia rakong hukum itu wae deni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa e maga dia na marigaga. Tuli manyama pa penading, tuli macekke ule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasam. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa ka kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang pangelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul.
Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing, ya bana tu tak pakai. Ya kau dena ya tu tak pakai. Tata tu bani lilata kau kadang ngata kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu bani lilata kau capak nak kadang ngata. Tabace nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal awal ini mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dah. Cuma mega je tahu mah puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Maki itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watakale Pak iro sarap kami mati asa sel sarap. Iro sarap nolai darah iro saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena. Do macare pa. Jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tuma puasa nasabak de gaga andre darah nasabak de na tumandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbangannya ko tubong ama puasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko mega po to nasa malasa maya ko mapuasa ito nasaba de napahang makiro tapi aja tak puasa balas dendam kaya 11 denda dito ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu na alam yang kanguluan na nasanre na patuloy na timpu taci cacagorin itu yang jadi masalah itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Ditawah kan tahu pandai ini kan hadis babu makanya nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si bataw muna pi komandre pi tu perlu na nalisari makito. Jadi tandai itu to pandrita itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magala ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takiyat Abdul Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru tamandarya kata lu mina japu ko tu panewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu pa jadi masabak si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro deh. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina
Iya na ka ang kapak bisa ngulolo ngeseret na soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta Kalipak Baja. Asera pulo na apa taong umuro na. Cicak ba malasah. Mito manimate na ipasa lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasah. Agar rahasia nah. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu, informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta Kalipak Baja, ya namelo matinro pasti manre paji. Ya komoto langsung manre paji memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa JW, Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak JW. Jadi aku mana suka joki aja nok proyase oringnya tatari Pak Jenopi. Iya. Iya. Nopi napa Pak J. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Ka purani orang pengat to. Maka daya ko pat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pat JCD na pamanre pure manre si pat JCD pasti macca itu. Nasaba don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sore manre pat JCD na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komanremi pak jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aron itu nak dalam syahwat komanre pak jena pamanre. Itu berkah apa? Itu. Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dekat nama itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana natako magwitiri memeni. Makanya ko magwitiri memeni. Ko pura ni matarawih 20 langsung ni magwitiri supaya talolongan ni apalanna makberejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasrina darajat. 27 darajat na lolong atau mak berjamae ibandi tau masampai jadi dia. Betul ngana ya rosi dia darajat dia nacik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia darajat ko melo inilai dia na to melo selei cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan ni sunnahna berjamaah. Jalai berjamaah. Jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan mi, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu sirakan. Jalalo. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Taala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Biasa ki upoda maka dia nang kata ma witri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya to madari angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wedding a jenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angka kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunur ngina de na jenne nanre arone na tui na kundrui dale na patapulosona. Makanya ajin neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurenge
nareko junurangi na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tak pahamnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atang asubita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro? Tak pahamnya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo dia tu majene lawani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dia ajene ki nasabak na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kay kami tolah. Itu. Iya mi ko berhubungan ni kwasoy mapuasa makunraya degaga dandana na tolay ba mici di puasana arwanewe 25 puasa berturut-turut 60 na sona maka damagi na arwanewe lay suruh matola makunraya de na padapade malanggar maka de guru tapak prokuresi hab de na tama bangkung ni okuan na ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanun na tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat maka itu sitongan apa tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Lelem. Ona Imam Tasyafi'i memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi, namo din na berhubungan, tatayan na pulo na mutolay. Magay, Imam Mali, matandre kalenah, napakalu akalenah, nasangang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan kaci di mo tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timpa rumatu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau pandita lenge de napake Imam Mali to miha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubungan ko mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata 60 na mutolay. Pak makalasi matur. Naisame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko butim pari na macina lada ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macina lada na lapasan ni lo minu we si kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa puren minu? Iya na ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahang ya ro itu kaidah-kaidah fikih kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo ki cica akatalu taluay cica tamma idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka dawat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami le ricaban ni lima na pay patamo pa jalo mako ka de na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko ay masala itu.
Jadi itu penting. Kemudian, ia tu taluai tau natung kapah. Tau natung kapah talua. Ia kodek tu natung kai dia na batal. Ide na yang mana na tau taluai itu batal ka puasa. De. Itu. Ia ko mangotoy na mabok na talua. De na batal. Kadai iya mi. Tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yang mo talua. Maka dia tahu pandita, teko ni tahu buncang ni. Buncang itu, madari itu kau tahu masalah ada narokok tanpa buncang. Batal itu puasa dah. Kan dia natung kaya ro, yomi kena koti 3 ro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nak maka dia kau tahu buncang, kan dia natung kai. Tahu mabuk kendaraan, kan dia natung kai. Makanya itu tidak batal. Jadi ia mi tahu natung kai. Kaya satu natung kat koti 3 ro na talwa. Yun na to. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele de to na batal puasa. Tak diskomi. Iya. Iya, tapahang manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makiapalan ni ko to matinro, ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacar ramai dan mereka. Tapi ya ko menonton ni makumoy sorong ang kanya tu pak maka hega isa na HP makokoy. Maka hega mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya komeki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palatan tinro na magai. Ia ro tahu pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia ko ki Indonesia te monro lak dia mangi ko matinro ini ya ko de. Nggih. Pak iya nemas subulak matanang katau baju calepan na ita diskusi puasanya itu tinro bawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulung makuram ya palanna do ni makiro tapi ya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka dia nabi tayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ulo na pangala taala itu kanjana ko to majenne na pato masikiri na ta de paringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalawa pak talu tu agaga pak mana salatu nomor si istighfar mana salatu yang kedua salawat mana salatu yang ketiga ang kata pandita tambaiwi masjidak ka ko tau kasih sila da mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih sila da to nga mo sidakai latu to jadi mana makia palanga istighfar mana sah salawat mana sah takziman ala rasul itu. Jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah 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 astagfirullah. Iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al-afu. Aja takada astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Iya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tipake. Magina al-apu, ya sange al-apu lay tip, lay susu, lay kare. Ya kumakade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami do say ilalat tatong ko mi. Ya mi kumakade al-apu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak gadosa, denat tutu dosa. Ya ko yan tutu makada al-afu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak gami matoy. Nah, ya kuitip eksmi istakpara sana. Isang istakpara menutup yang ada. Itu pada ko tumaroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatdeng.
Gitu. Yo po ko ikare makaday al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makaday Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado de natongko. Na to ampai madari maringa pa pinadin nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa DJ ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 ni. Ang katau 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 na. Ya ko de tulle 20 nah. Ya ko de mo patulle male 20 10 nah. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko ro 5 de to patulle 3 nah. Ya ko tallu de mo patulle cidi nah. Maka dai si Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai kutulle mali 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala mi ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa. Ya komelo ilangi ripatolo katamu pakengi. Ya komeko malangi da apel kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampajan sunat musafir asanna yukun itu ilaw puange meka jokai pasalama ka ako akataku jokai itu yang kalasa dena mesau kula syawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapurani upodang dimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampajan sunnah istihara malam may tapa ang kayasa sampajan sunnah mutlah siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang ya na malam masa ditapai nak lauki hamala wai jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading mak ganggu jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin mimatui aje be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gari nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Nawa-nawai gari. Siaga kan na tau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na ruyala akali barakam maka dadan ni paya dega gaule dega la haula wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajebe kusujadange napay pakanjaki silampuna ati napaki katakber yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala napay singkaru akbar tumangolo na ayan na to Allahu Akbar kabira at Allahumma ba'id baini ibaci pati Bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamasi iya ko pengasih berarti tanya rupa tuh tamak ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Akka masih na pong Allah Ta'ala nalengi yan na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadatu ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala napuji atakwe napuji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakwe lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakwe iyaka na'budu idi mi pong usompa
wa iyyaka nasta'in. Idi tomi puwonroi milau tulung. Ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa babang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari ia tu sampajange tala tujuan ni. Tapi ia ko talisari ia na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakak kasak minalengi. Puange ni pak si pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau. De pagaga ala. Makanja nawat di si sumpu sisa si bapuange. Ang kasih kiri tapi aide. Angka baca korang tapi dek, nah, ya na tu nak kada tahu pandrite ko meko si pak bicara si bapu mo sampaja ko. Iya ko melo ko mangkalingai ada na pu mo ang ngaji ko. Iya ko melo ko si bawa pu mo tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoi patundu ulu napai nawana we pakkamasina pong Allah Taala. Dampangan na po Allah Ta'ala, kuasan na po. Tau make tu pak ko nasawari, tati we matana nasaba, nangakuiwi po Allah Ta'ala, si jami tu nasa nabita, masarolat bine masampaja suna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak, mapuncok, magampang, ijama, tapi matandre palana. Tau make tu. Iya na tau make tu, tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matinro tu ko tamay belum tentu to matinro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masige tapat cuku nagay nasaba napakarajay bola nonroy makasibel lori pun. De na may makadadalino ko tilala masige mamakon. Angkat tahu mako tu pak bu. Jadi ya ro tingerangon na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia pun Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ku maka dia pun Allah Ta'ala illauno waleko. Tapi materuki dia. Dia nak mengilokoro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa idina siratal mustaqim. Maka dia pada ku maka dia malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Maka itu jadi aja talai tujuan sampajangnya. Aja tali tujuan, ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung pungi, ya lay pakak kasa untuk pangoloy kebutuhan tak, ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan nato lang kaya sampai ya sunah aja. Paham ni? Dito ko na ba natawo jero? Ha? Di na baca pak baca moni mo ya to? Moni. Maki, ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya roko ramalangi tapalak mo jero pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntu wa bika amantu ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua, engkau padona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil udhu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica aga 3 ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro napa ki milodong pura pi minum man recede napa langsung milodong. Maka dari ukun itu nak kada untuk hambaku ada 2 bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya ukku elino ya koto pura buka ilau nyokoro. Ukku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre.
Mestinya koto pura manre cek dek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milaw ukuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah? Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi dua tuh waktu makanya lada antara menjala koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiap ko pura kak buka monro kak joko tu cinampa. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah. Dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada pun napodangi kadoi pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih, yo pidi yasangnya rot nikmat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa. Tengerang ya roh. Namanya miro suku insyaallah suku. Jadi aku tulis nih tentu kangi ya roh insyaallah suku ya tuh. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah. Itu kemudian foto buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun re nasa pekku ni pekku to manasu na icoba. To kena batal. Puasa iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micung itu tidak batal. Nah sebab dia ni mak. Ya mikomelo ki amang angka papak guru na to matoy riolo. Maka dia ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi ba 5 makok ya se na napai kamu ya ko malite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni poda mana makanya matu makun rima nang kanisa mana Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Ustaz, ya Allah guru yang makere, makere sapi, makere dende, bagaimana? Yang pasti kan makan jadinya. Makere. Magi. Bagi guru ya makere. Oh. Oh iya. Iya. Iya iya. Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manangi sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pong Allah Ta'ala najagai sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja muparkan kaya tuh oko na bolamu muak gere nasabak maka damagi no koki buru eloh maka dah niat kumi cocok ni niat mu magi. Ndak? Maka dah okotia rosat ding kada magi nokor. Ndak? Berarti maka dah angkal yang iya na rona kada tau pandri te aja okko na bolamu mugere napa ya kumuangga iya ro tau maka dah wali illau doa ngak bawan. Napa ko milau lau ko syariki buruna ilau do ngak bawan aja nemu ko rumah gere Pak ya ko kutuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih makiro jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere nah paki mak baca dong tilau do ngangir makiro itu yang lebih aman angka to tau pandrita tapi
dia nanya mananna dua telu mimah kada wadi tergantung niat tergantung niat ya kalau ko rumah kada to memi lo ko rumah gere napa to mo ilau doang ngiro to matewe napa to made de to gay makadang kekelebihan agana tidak masalah tapi maka de to pandite iya nu make rumah capa betongan na si wali marana ka si wali ko salama itu ya nanti jadi makada lebih mui ko aja itu jadi ya non riwat dita sampai makada angkat tu topan rita matika dena na melo rumah kada kuno bolam yan namo ya sange milau dong loki haki buru ko milau dong into mate apa bikin ganna ipa dong ang ko bolay pak dena ni suro na bita lo masyarakat buru pak kurang aga doa na bita kurang aga namo ade no koki buru ita di matodon tapi magi na loki buru kenapa dia ke kuburan karena perintah Allah suruh dia ke kubur berarti lengi pak dongangi koki buru angkalian sebab nabita lagi suruh kanyi di umat nak nabita lau to ni ini nih penting jadi kita paham ya engkau apakah CDP saya dari awak ada. Oh iya, karuci di mundur. Iya, mari kita. Sekarang baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia orang berdanang biasa berkuda tahu yang buka puasa. Angkat atau kada batal, dia tahu nak jenis dua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kopure mak jenne tahu na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tahu pure betongan na tunu bale. Maka tahu? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hades sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gedi daging unta ko to. Gaga. Iro daging unta na perdabal kato pandite pak makade manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta na pang kemetu ji make na biter pure mandre daging unta law mana majenne. Termasuk tau pure metu ona law to ni. Tapi dia kan misangi makada ni gemetu apa tau pure ni mandre daging unta suruh lo majenne. Ina tu nak kada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabi tade na nak jenne na lo masigi masempaja maka dia manta sapi cocok ni ya meto miro tau metu emina na hindar ka dia na cocok maka nabi teru nak metu lo muat jenne matandran yo pokok maka di sini na pura mandre daging unta lo muat jenne termasuk metu lo to ni nah makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu iya terakhir Pak iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih baik tahu doa-doanya syarat kubur. Jadi kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita pada sendiri? Maki iya rupa dongangi ang kami toje tau di na yakin sa di maka deje ani tarima ku ya milodo magay nasa naliwa gan na dosa ako esa ka makoro andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo pokok na deje gaga jadi iya ko iya milodongi tapangala je de na laba sehingga maka day ay komelo ki amang pu imang itarima doon tau majaga padahal de turisam ako to nga ga makanya maka de tau pandrite wa di say ititip ipodami kada tabe milaw tulong nga tabacangi Fatihah tomatokko kireng apa ayat dibaca ko tolo masyara tomat seki buru Fatihah, Qul Allahu, waditi baca Yasin, kemudian ilaw dong itu matewe, Allahumma ghafir lahu warhamu korona, Allahumma ghafir laha aku makunrai,
Ya kumegai pakadabani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya kudetis sangi akadabani eko. Tapos salamaka nga tahu matiku. Tapos sagay na yang iki buruna. Adam pengengisinin na atas salana palepi-lepi amala madicin na pasukur nga amala na de na suku. Makomero. Ya kude nagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dog. Abolo ki, komeki bawa ki we tak bolo. Maka da angka gadalele nangka. Nabita langsung bolo iki buruk nanakna. Tapi dia na yamanan na. Na bolo miki buruk nanakna. Na ya kupure na jama nabita gagay na mochi cemmi na dito nang kanatengi maka itu sunnah selamanya. Paham ya? Itu sampai nabita dito na to lima sempejang sujud tilawah dito. Madari dek. Nasabak madarina de sehingga mencaji sunnah. Pak kenek najamai materu mencaji wajib. Paham ya? Jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi ni berarti itu sunnah. Ye na tu manreve pincara. So pincara. Tanya puarang. Tanya biawa angka tu malepang ikona. Agak atasannya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes lo sapa andre pak capurangan ri aku tu naruntuk natikang natunui lolo ni limata me malai lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaji kada isaba pincara ko ini itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menri iko nama leba makadai soro inabita dina paterui dina nri menagatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to dini nang kawandir ko kampuk ya makwa tu jadi dia nak kandre tu nabita nagandru sunyo na tahu nandre ni yan na tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh. Nah, itu jadi makiro tapi ada lesar. Padamu itu bukannya situ ngena. Itu bukannya masalah tuh kok kita pandrita. Angka itu tuh pandrita paharang. Apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam, maka itu tidak boleh dimakan. Nanya bukannya dua alam, tuo kuputanang itu tuh kue. Sehingga angka tuh dia nandre bukan. Yang kata maka dade, iya ro enangnya jina bukan, ya serae dimo. Jadi iya kok ya ini benih bawang dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar. Saya kira ia nau pangolongan memagi-magi napa barakai pengolah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.